ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Lympung Ïalehkai kabalatip kum ka open to all 18 above knockout football tournament balapanyai de ka Wjdsa District Sports Association kala Sdang ha ka lasngi ublay jong ka pratari ubunan naiwing arajar arpuway hamadan kyang nang ba stadium kabadan halat thalabo jawai hagani ka Lympung laya shimbanta hado khat artli ki kinhon Ïalehkai ha kabalapya ha kisaw kinhon haga jingya kun kabalalong hapadeng ka New Hill Sports Club persya ya ka Wasa United Football Club ka Wasa kalalaban penlim da laikol iway ya ka New Hill Sports Club ya ka kol na kabenta ka Wasa layo tep da ujo humanson mukim haka minit ka ba arfusan uson jini dikhar haka minit ka ba Henry Punyo baru George F Rinklem haka minit ka ba khandai puway kat baya ka shikol jong ka New Hill Sports Club layo ban tep da rule dikhar haka minit ka ba nyopo